Abanyarwanda n'abakongomani bakora ubucuruzi bw'amatungo ndetse n'inyama byambukiranya imipaka baravuga ko ubucuruzi buri gukorwa neza nta nkomyi kandi nta kibazo bafite. Aba rero bacuruza inyama ziva mu Rwanda cyangwa amatungo agurishwa i Goma, Lubumbashi ndetse na Kinshasa. Mugenzi wacu Fred Ruterana arakomeza n'inkuru. Saa 12 za mu gitondo ku mupaka wa Petite Barriere uhuza imijyi ya Rubavu na Goma, imodoka zikoreye amatungo ari mu inka, ihene, intama n'ingurube zirambuka zerekeza mu baturanyi. Ngeze hano ku mupaka nonaha umutungo nyajyanye muri Kongo, ni ibiraka by'abakongomani baba baduhaye. Aya matungo agurwa n'abanyekongo mu masoko y'amatungo atandukanye mu turere twa Rubavu na Nyabihu. Bamwe muri abanyekongo ndetse n'abanyarwanda twasanze mu isoko rya Nyakabungo muri Nyakiriba baratubwira uko ubu buhahirane buhagaze. Tuzana amafaranga tukayaha aba bagabo b'abanyarwanda bakajya kuturangurira ihene, natwe tukaza kuzifatira aha, tugapakira imodoka tukazijyana muri Kongo, tukazishyira mu isoko, natwe tukagurisha. Tugurisha abantu bose, abo kuzorora n'abo kuzibaga, ariko inyinshi ziba ari zo kubaga kuko Kongo bakunda inyama cyane. Bakunze guhahwa n'abakongomani. Abanyarwanda bahaha ni bake, cyane cyane arambukaga ajya Kongo. Ntabwo ari amatungo yonyine agurishwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyama z'inka nazo zambuka mu gitondo kare nyuma y'ijoro ryose zibagirwa mu ibagiro ry'amatungo rya Kamel mu murenge wa Gisenyi. Abacuruzi baragaragaza isura y'ubu bushabitsi. Urebye Kongo niho hari isoko rinini rigari by'abantu bakunda inyama, cyangwa se haba abantu benshi bafite imiryango mu mijyi itandukanye. Twebwe tuzijyana hano i Goma mu soko ryitwa Kahembe, ariko harimo abapartenere bacu nyine baza kuturangurira bagahita bazijyana i Kinshasa. Mu nka ziri hagati ya 50 na 60 zibagwa ku munsi, inyama zazo nyinshi zigurishirizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'urugero rw'uyu munsi twabaze inka 56, ariko muri izo nka 56 hafi 80% y'umusaruro tubona ku ibagiro ni inka zambuka hakurya muri Kongo. Imibare ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yo mu mwaka ushize wa 2023 igaragaza ko amatungo hafi miliyoni 6 n'igice ndetse n'inyama ibiro hafi miliyoni 12 n'igice byagurishijwe muri iki gihugu. Iyi mibare itangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ntabwo ihabanye n'ikigo gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB, kuko nayo igaragaza ko harebwe inyama zoherejwe mu mahanga ibiro birenga miliyoni 22, kimwe cya kabiri kirenga cy'uyu musaruro w'inyama cyagurishijwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Fred Ruterana, mu karere ka Rubavu.